بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية الأحكام من سلسلة ترين ريك أبن واحد كافاني قبل بدل كرما به بدون قرآن کا بیان کرا آیت توگا ہمیں حکم تو ترین گفلا وتا قبل قرمت لمگا قرمت لان جہنی کن دماء کات بانے کی سیدھا گفلا دماء تو نونیا گفل ہن فراتت او من مسئلہ کا ilmoringe basfuluta baani dannawapa rega adi khulasa ekkamuga dannawapa wane gefulu fenna hisabuga namaz qurakamuga wanama emiha purimatlan jeheni hama sida gefula dimash masjidul haram beruga gefulu nufenna hisabuga namaz qurakamuga wanama eina purimatlani gefula avi parat adi eenage niyek onnan jeheni eena purimatlagen e hori sida gefula dimaek ei gefula dimala purimatlagen korege noni idanne sida gefula dima wegen wa haluga menuwi alutakunge namaz sahha nuwane kama gunevijjikam goanama ei alutakunna rufulle waruge taklifa kabegenda ආස්සක මක්කාය දුරු හිසාබ් තෝගා එකි කවුම් තෝගා ඉතින් හාස් කිලෝමීටර් දුරුගා නමාත් පුරායරුගා වරස් සීදා කො ඔරෙගෙ නෝනි ගෙපුලා හම සීදා දිමානක නුහරවේ කිරියා අතක දෙහිලියස් ගෙපුලගේ කාබායින් මියා නට්ටර එම්විමා ඒනා ගෙපුල ෆෙන්නකම් ගවාන සීදා ගෙපුලා දිමාන ඔරෙගෙ නමාත් පුරාන enak macam wajib bagaimana gefulu fenna hisabuga gefulu natta gota ehen dimalaka orege namaz kufiya namaz sahhe noane enus gefulu nufenna kamuga wanama ena gefulu hunna parata purimatlagen hunnani adi enage maqsada ka banjeni gefula sidawu adi enage niyetu gonnan jeni timan namaz me kurani gefula dime kore me hukumu istisnawani sunnen namaz quramiyu daturmatiga biruri halatuga khauf namaz quramiyu emiyun namadan hashambanna iruga sunnen namaz qurami namadan hashambanna iruga gefulunna farata gefula ve dimala moonu purimat ko faena hashambande fa den eenayan enage sawari datur qura komme dimala ko regen bes namaz qurave enmes fardu namaz ekkum gawanama eenage namaz qurbani feshigen gos niyuma hame kama gefula dimala purimatlage pure algon menge diriulma warapod kulifawa mawdu emmi algon mennaki masrikon pura kanto daturko mule miyun doni eki paraparata embure daturko rayruga embima kinetto mega amal qurani sunne namade bejja agonda hiwani wara fasehe miha namaz fasharuga ena gefula dimala purima insam beji ek kudigende adi hen dimala ko doni embros en mis fardu namaz ekkum gawanama ena namaz fashambani wes gefula dimala purmetlag hore gefula vi farata mera umdennoni purmetlag hore namaz kor fashambani adi namaz ge terega wes giblain miha nette kam gawanama nette kam ene ege kam gawanama ene jehene gibla dimala purmetla ei bayfara negiwe singada ei ammuko datur fatur pura echega geterega namaz pura kumecham doni embure mundawar ammuko mehunaka nege etere munderu embure nikiya warakakka ehmima gebmi giblawi faratun doni natta kam gawanama giblawi farata jene embulila giblawi farata ki kobat doni far datur pura ruga eki farata
කොම්මස්සරක ජෙහෙමු අදි මීහාවස් කණුගදෙය මීහාග හරකාත්තම්ස් එෆ් මෙපොර එම්බරෙමු දතුරු කුරා කුරාරුග කිහා වරෙක්ගේ හරකාතකුන්තෝ කිබ්ලයි නෙට්ටීකම පෙළුවේ මර අල්ගොණ මෙදකුණෙනි කිබ්ලාවි ෆරාතෂේ මිහුන්න ජේනි දෙවිහි රාජ්‍යයක කිබ්ලා මිවනි ඔලගප්පොරේ තංකොලේ උතුර මේ කිබ්ලා මේ ෆරාත මානකේ හොලඟු ෆරා අදි කොටක උතුර මේ කිබ්ලා ෆරා හතරු ෆරා මෙවන ඒ හොලඟු ෆරාත ඉර්මත් ෆරාත උතුරු ෆරාත දෙකුණු ෆරාත මේ හතරු පිටක නේනො එහෙම මීහා දතුරුමතිග විකාල حالتෙක්ගා ඒන කිබ්ලාවි ෆරා දෙවි රාජ්‍ය කිබ්ලායි ෆරාතකේ හොලඟු ෆරා එම හොලඟු ෆරාත මීහා ගොන්නකෝ වෙච්චියා අදී හැම සීදා කිබ්ලා නෝනස් ඒන හොලඟු ෆරාතු කිබ්ලාවි ෆරා හොලඟු ෆරාතු නට්ටා ඒනගේ මේමති එක්ක උතුර වෙච්චියා මෙහෙරි කිබ්ලා නට්ටා එකෝ කේන මේමති එක්ක උතුර නුවේ ඒන හොන්නනේ හොලඟාවි ෆරාතකම ගා වෙච්චියා ඒනගේ හුරි කිබ්ලාවි ෆරාතු ඒනගේ නියතකි ගෙපුලා විදිම එයි කිබ්ලාවි ෆරාත් දෙවි රාජ්‍ය අම්මකෝ එකිය කිමිදෙන්නේ සමුගාග මිශ්‍රා බලාකෝ වෙජ්ජියම් එකි රට්ටන් එකි හිසාබුගා මේ දත් උනනේ මිශ්‍රා අම්මකෝ රාජ්‍ය කරත්තර නෝනනේ දුයිසත්ත නෝදිහ හය උතුරු ඔස් තින්සතේක නොයි ඉග්‍රියා දෙතරේක රාජ්‍ය කිබ්ලා අම්මකෝ මීහුමුලේ සරාතුකෝ මාලේ කිබ්ලා මිශ්‍රාබගේ තින්සතේක එකේ මාලේ කිබ්ලාගේ සමුගා මිශ්‍රා එම එමිස්රාවකි වරපසේ නට්ටච් අවොල් මේ සමුගම් බලාපොච්ච එහෙම විදෙන්ද විපත කියන කිබ්ලාවි ෆරාත එන හොන්නකෝ වෙච්චියා ඒන ඒ නමාද වෙයි කිබ්ලෙක්කු නමාද එක්කම ගාන එනගේ හොරි ෆරා නට්ටවියා කිබ්ලා හොන්න ෆරාත නට්ටවියා මෙක් මානේකි ඒ නමාද කිබ්ලා නැටි ඒන එංගිච්චකම ගානම ඒන එම්බරිලානේ ඒන එංගුමා දෙතරේක ඒ නෙට්ටේ හිසාවකුන් ඒනක නමාදක අසරෙ නුකුරා ඒක නමාද සහවා එමයි දතුරුපති ගවගමේ නමාද කුරාකම ගානම අමල කුරන් ජේන දැන් නමාද කුරන් ඒන ෆෙෂි කිබ්ලා දිමා නමාද කොන්නිවි සලාන්ති දීන් ෆහුම් ඒනේ එඟුනි තිමන්නක නමාද මේ කුරවණි නුබෑ දිමාලකම් එයි නමාද ෆෙෂ්ෆොන් දෝනි එඹුරුනි ඒනේක නේගේ එඹුරුක සලාන්ති ෆොන් එඟුනි දෝනි මෙහර මේ දතුරු කුරණි එහෙම මිස්රාබ් එපදාරතක සේනක නමාද සහවා ඒනක නමාද සහවා ඒන නමාද ෆෙෂිය කිබ්ලා දිමාල ඔරගෙන් අදි නමාදුක කිබ්ලා බද නිදෝනි මිස්රා බදලික මේනක නේගේ එම්බිජම් ඒනගේ මසෙක්කෙන් යෝති قرآن الله سبحانه وتعالى قال فدين فاتقوا الله ما استطعتم تبامه نبي ام پوريمك الله تقوى روش اين بابر اين گيور ايور کو اين نماز صلاه دين مفو اين گوني ان دمالك پوري ام بيسنك نماز صحوا دين دترو فتر قرآن අර්ධශ එකේ කවුන්තක දතුරු පුරාරුගා ඉබ්ලා හොන්න මිස්රාබ් ආමක බලම් වාන එගෙන් වන්නර ෆෝන් එච්චිම් බෙසෙන්ගේ ඉබ්ලා කොන් දිමාන උනි මිහ පුර අහගේ බස් නමාත් පුරාර බලම් වාන කොන් දිමෙත් ඉබ්ලා මිසර් මිරට මේ නමාත් පුරණි අසකො එන් කවුන්තක දතුරු පුරාර එම එන අහාව එන බලාව දෙන් එන නමාත් පුරි ෆහුන් එන නෙගුනි ළඟල නෝ misalnya kena ulama di beli kobato ulama kobato utur kobato dekuno ena beli mabutaka chorna misra balama enayat emme boda kibla ko purave dimala adi mihe pure sahaba ena puri ene pure masakete kuffa ena puri henna mes namaz ko nimam pong ene guni e namaz e pure ni kinde no emmes komme namaz e yadu kurman di khas ko e namaz lobut ko faido chikam warama ekut bas namaz yadu kurmane ena yemang allah anga afe masekera kofi e gibla hodu matta ka masekurun ekama ena ehun ekam e liburi wasilette beenun kurun ekam ekahana iblis kamen nuko mihekkara ahavas dula amahore ma namaz kuran ehen hadaga no badan dehene ommeta tibbas engen dehene ahanan dehene
එක කණක කොරෙන් අදි රිපෝරි වසීලෙත් පේන කොම්බස් බලන් එකන එබ්බස් වසීලෙත් නෙක්කම ගවානම දෙන් ඒනග බුද්ධින් එම්මෙ බොඩ ඉබ්ල එක්කම ගෙන බැලුවේ දිමාන නමාද කුරාන එම්බෙ ජේනග නමාද සහවාන අදි ඉබ්ලා දිම නුන්කම බස් කොම්මෙ ෆරාදක අලුම බෝන එබුරියස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගසාතුල ඔඩිගෙම්බෙ එකලාගේ අරශීක මතීග ඔඩිගෙම්බෙ එකලාගේ වජූපුල කුරාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අයිනමා තුවල්ලු ෆසම්ම වජහුල්ලාහ් කොම්මෙ ෆරාදක තිබෑමෙන් බෝන එබුරිකම ගවිනෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වජූපුල ඔඩිගෙම්බෙ ෆරාද එමවුමර එකුන නෙටේ එන්නු දෙකලාගේ එම්මෙ මතේරිගෙම්වා අදි එම්මෙ හැවත බොඩු අදි එම්මෙ බොඩු රස්කලාගේ අල්ලාහු අක්බර් එම කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බයන් කරනවා එම්මෙ රේගවුම වාහදකි මවුදුවෙ කොලස මෙරි අලුම වාහදක මවුදුව කීමීගෙ තෙරෙන් මක්කාග කුරවේ නමාදුග නබී සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හරප්පු වාරුදුන් ඇස්සවේ ජාබර් ගුෆානු රිවායතේ ඉදා අලුවේ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي صلاة في مسجدي إمام كله فانوغ من مسجدوغا وهي مسجد نبوي كربي نماذج أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إهم مسجد توغا كربي نماذ كره نماذ كبر إنهاس كنا ثواب غتو هيتو وگمبه كيوكم بوده إنهاس نماذ إلا المسجد الحرام في غير ඒ මස්ජිද් හරාම් කුරේ නමාදෙක සවාබකි ඒ මිස්කිත් කුරේ නමාද ගේ එල්ලක්ක ගුණ එක් මානක ඒ මිස්කිත් එක එල්ලක්ක නමාද කුරමකේ මස්ජිද් හරාම් ගේ එම්මෙ නමාද කුරමකේ සවාබ ගොතුන් ඉබරවන් ඒ මිස්කිත් එක කුරේ ඉන්හාස් නමාද මස්ජිද් නබවි ක කුරේ එන් නමාද ඉබරවන් අල් මස්ජිද් අල් අක්සා ක කුරේ නමාදු එහෙනිය මිස්කිත්තව ගක්කරවේ නමාදපුර දුයිසත්ත 50 ගුණ ඉතුරුවෙගෙම්බේ දුයිසත්ත 50 නමාදේ මිස්කිත්තේ කුරුමකේ මස්ජිද් අක්සාගේ එන් නමාද කුරුමකේ බර අවුම බරක් අඩුයි වෙන පස්සතේ එක නමාද වාගෙන් මස් රිවායත්තක බලාලුක බොඩ සහ ගොදගේ දුයිසත්ත 50 නමාද දුයිසත්ත 50 නමාද ඒ මිස්කිත්තේ කුරේ දුයිසත්ත 50 නමාද المسجد الأقصى كورة إم نماذج كيفو ميتان أرغم من موضوع كي المسجد الحرام أرغم من كورين دنا بين قرآن المسجد الحرام كمانة بأسوي كيفو بس المسجد الحرام مشان غير مسجد بس أدي مولي مكة بس المسجد الحرام كمانة قرآن كبوتة وارد كأس بما මිතාග එල්ලක්ක නමාදුගේ ධර්මය සවාබ් ගවාග බයන් කරා මෙවා හදීස් පුලුග බයන් කරා එවා අල් මස්ජිද් අල් හරාම් ගේ මුරාදකි කොබෑතෝ මුලි මක්කාතෝ යෙපුළු වශයෙන් මිස්කිත්තෝ හැමේකනේ නෝනියම් හරම් පුළු සරහත්තු කොම් හොර්මෙත්තරියකම් බා සරහත්තුවා කොම්මෙ මිස්කිතේ බෙසදි ගේබ්වියස් සරහත්තු කරේ පුරිහා නමාදෙ සම එල්ලක්ක නමාදුගේ සවාබ් දිවෙනට යාර මේ අවුම මේ මවුද වාහදක්කාර පුරින් අලගොම් මෙන් දෙක්කි වාහක බුද්ධි කෝරුම් වරම් මුහිම් වාඩේ අලගොම් මෙන් තෙරේක හරම් ෆුලේ ගුණීම මේ උලවැණි ගෙපුළු වශාගේ උන මිස්කි එනොත් නක්කාග හරම් ෆුලු එනොත් මේ අදි ඒක දුරු සරහද්දෙන් එබොයි මක්කාග හොරමැත්තරි සරහත් ඒ කාෆරුම් වණු මනා සරහත් ශිකාර කුරුම් මනා සරහත් ගස්සෙච්චි කෙනුම් මනා සරහත් ඒ අගුන් දෙන්නෙන් කුරෙම සෙයි වර දුරු සරහත් දෙකේ එම්මෙ කෑරිදිම ඒ තන්යි යාර මස්ජිද් ආයිෂා හරතන් ඒ යගලක 6 කිලෝමීටර් ගෙපුළුම් බෙෂි 6 කිලෝමීටර් ඒ මක්කා හොර්මැත්තරි සරහත් එම කුර්ආන් ගේ බුට්ටේ මස්ජිද් අල් හරාම් ගේ මුරාදු මක්කා ගේ මුලි මෙ හොර්මැත්තරි සරහත් බෙස් ඇස මුලි මක්කා ගේ මුරාදු බෙස් බුට්ටේ මස්ජිද් අල් හරාම් ගේ මිස්කිත් ගේ මුරාදු බෙස් බුට්ටේ आदि केफुल के मुराद के सेपोटे कुरान के असल मस्जिद हराम में कलिमा और में वाह कुरिन दक्का पान मी हदीस के बयान को राख लेवा अल मस्जिद हराम इल्लक नमाज के सवाब ए विदन्न ईमान तो तेरिंग कोन तनित
بمسألة علم ورنج يتبع ورأيتك نقول وك أسرع كتير مشهور ده رأيك أول مثال نقول كلنا أي إلا كنماذج بدرما ثواب أي كعبة الله يقول وشاكن يهوري مسجدك كوربي نماذج كمان كعبة الله يقول وشاكن يهوري مسجدك كوربي نماذج أي إلا كنماذج ثواب لبين نماذج إك معنى كي adi makka hormetteri sarahattukam ga viyas adi haram kunuga beeru eheniye miskitto kore namaz kum ga viyas ellakka namaz ge sawab libene amayekani ellakka namaz ge sawab libeni gefulu washage or miskittu ge manake tawaf kora sarahatta adi miskittu veteriya miskittu ko washage ewa miskittu ko maana ga hibene sarahat namaz kurma khasa kore ka miskittu ko maana ge hibene sarahat المسجد الحرام کے مراد ہے کہ اتاغا کرے نماز الا کا نماز کا ثواب کنوانی می ارایت می رایا تبا وڈا کے بیپروں تیرے گا علم کی جماعت میں وڈا کرنے تیرے امام النووي امام الطبري ابن مفلح ابن حجر الهيثمي ادي فوق علم تیرے گا الشيخ صالح ابن محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله الجميع می رايت تائید قربا දෙවන රායකේ හරම් හොර්මෙත්තරි සරහත් මක්කාගේ හොර්මෙත්තරි සරහත් එක්ක මි මැක්කමග ශාමිල් වානේ එක් මානේ के कुरान का मैंने तो बयान करा हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हादा ए इमाम बजमीस्त कोने अमकशोर मुश्रिकुम बाकम कशवरी नजिस मुर्दार बाइक कम गए माने कि गबू पर अकीदा मुर्दार बाइक कम गए फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हादा एमियो के मी अहरफ मक्का फाता कर बे अहरफ होगा मस्जिदुल हराम एबानो कारन वाश ए मस्जिदुल हराम गैबु मुश्रिकुन काफिरन मना कुरा होए मोतुम मिता मस्जिदुल हराम के मुराद की मक्का का हुर्मत्तेरी सरहद एक्को एमी मम्मी आयत का मस्जिद हराम का मुराद का बयान को फे मुरादे इल्लक का नमाज का दरमाया सवाब का मस्जिद हराम का मुराद की विस एक माने की मक्का का हुर्मत्तेरी सरहद का कुरवे कोम्मे नमाज़े ए बिस्किट का कुरिस गेक का कुरिस मगमती कुरिस हुर्मत्तेरी सरहद कुरे कोम्मे नमाज़ के सवाब एम मिस्कितो पूरे नमाज पर इल्लक का नमाज का सवाब है पर एक साफ दो तुम देना और मैं तेरे पूरे सारा एक कौन नहीं एम हम इस सवाब लिबेने ये पुरो के हमारा मिस्कितो कुरियस क्या रे मिस्किते कुरियस मगमती कुरियस आधे गेपुर नुबन ने हिसाब दोनों हिसाब का कुरियस और मैं तेरे सारा तुझे तेरेगा इमें नहीं इस सवाब लिबेने कमा मेरा हो गया विदाओ मी बस निस्बत करवे ए जुमहूर इल्म रिंगे बस फुलकमा माने कि मसला का फिगोर के खिलाफ बेफलो के तरी इन इल्म रिन तायद पर बारा यकी मेरा हो कमा एक तरीका हनफी नाय मालिकी नाय अदि शाफी यस इन इल्म रिन अदि मुहक्किकों के तरीका ابن القيم رحمه الله برأي اختيار قربا ادي سعودي اربع فتوى كوميتي فتوى اوتي برأي كومچ ادي سعودي اربع فتوى كوميتي ني كوري سعودي كوري مفتي شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اسمي رأي التعيد قربا एक माने कि मस्जिद हराम इल्लक का नमाज का सवाब दे मुराद की हम एकनी गेफुल वर्षा की हो इसकी ते नोने मक्का हुरमत्तेरी सरहद कोम्मे हिसाब का नमाज कुरियस इल्लक का नमाज के सवाब दिबेने कम मी राय गाहुलवरिन बिदाळो ए जुमहूर फिगोरिन राय को निस्बत कुरैफा नदी कुरिन दन्ने वक्ति वक्ति बेफुल तेरेगा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह अदि मज़हब ततरे हनफी मज़हब अदि मालिकी मज़हब शाफी मज़हब किन इल्म अदि सदर बे फतवा कमेटी फतवा की अदि पूरी सऊदी पूरी मुफ्ती शेख बाज रहमहुल्लाह फतवा की उसे أو من ميجي رأيتك بدليلتك بدل أربعة الموسوعة الفقهية كويت كموسوعة الفقهية بدال فوي ذهب الحنفية في المشهور والمالكية والشافعية إلى أن المضاعفة
تعم جميع حرمك. حنفي مذهباي مالكي مذهباي شافعي مذهب مشهور وفاورائك مي إلك نماذج درميا ثواب لبينه مكة حرمتري سرحد إكو وريها سرحد الجرس. وقد ورد من حديث عطاء بن أبي رباح قال بينما ابن الزبير يخطبنا. عطاء بن أبي رباح كما رواية فاوي عبد الله بن الزبير خطبة دبون بدالوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. تمن كذلك فانك مسجد کا کرے نماز ہے مسجد کا کرے نماز ور انہاس گنا اترو گمبے المسجد الحرام فيوا. وصلاة في المسجد الحرام مسجد الحرام کا کرے نماز کے ثواب تفضل ب100 مسجد الحرام کرے نماز کے ثواب الک نماز ابرے اي اس ستے کہاس الک نو. قال عطاء دين عطاء مدنوني أي تعبي بكر عبد الله بن زبير كصحابي بيفلا فرمسوني فكأنه 100,000 بدالوني أي كذا فان ستيك أي بدالوي أي ستيك هاهو جوا ستيك هاسك ما إلك. قال قلت دنوني بدالوني تمن دنوي من يا أبا محمد أي أبو محمد هل بيكونني ابن زبير هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام وحده أم في الحرم تبدالوا إلك نماذج ثواب أي هم إكني المسجد الحرام के مسجد के कनी तो नूनी حرم एक्को حرم मित्ता में के ने और में तेसारा देखो तो माना कुरेनी सवाल कुरी में अब्दुल्लाह बिन जुबैर قال विदालुए बल في الحرم अधिकेत حرم एक्को नहीं haram bitaga mana korban ibebul mana merkol haram mana ki hormatter sarah ekko fa innal harama kullu masjid ehni haram ekko hormatter sarah ekko ngei miskit ekuri midenne ayatuga masjid haram murad asyo tiwe sama ek sarah ekko embima uli makka ga midenne sarah hormatter sarah ekko megitere the message ki aun men hajj warin goyage makka datur pura komme farak gas murad wasur gas hajj doswes wara kolokola deme mawdu enno wara mihunge datur batura gulifa hunna mawdu ekkama ki wara dur datur ko fas asli haram ga manaki misjid ko namaz puram beenuve ebbe guroni komme da kanuje ita hotel ga pure masjid haram අනපෙක්නෝනි දාන් ජීහෙනේ ඊගේ හරි මිස්කිත එන්නෝ අක්කමකෝ ඇස්මිති වේ හොටලු ගන්නමාත් කුරා කරනෝනේ ඇස්මිති මස්ජිද් හරාම් ගන්නමාත් කුරා ඇස්මිති මෙතන දාන් ජීහෙන දැන් එම්ම එතන දියාම ඉමා වහෙම් මස්සල සබයි මි ඛිලාෆත මස්ජිද් හරාම් को මිස්කිත රේග බෑබෝේ මීහුන්න තකලීව කබ්බේ උදගුවේ මිකර බාර මස්සල් දිමා අදි කොම මීහු කොම්මේ ගඩේ ක දාන් ජීහෙති ඒ කොම්මේ લાઝිම කම දෙකේ කොම් වෙච්චානෝනි ඒ ෆද්ලු ඒ සවාබ එතන මුලිබේර කම දෙකේ කොම් වෙච්චාම් කොම්මේ කුස් දානත යනෝ ඒ බාවල් මිතාංග මස්සල එක්ක මිදන්නවා ඉතින් මේ මස්සලග ෂේඛ් ඉබ්නු උසයිම රහිමහුල්ලාහ රාජ්‍ය කුරබ්බා කරායකි පුර වඩා කරන වරායකි කුරින් දෙන්නේ පදෙන් ෂේ විදාලෝනි එල්ලක්ක නමාදුගේ සවාබ ලිබේනි මස්ජිදුල් හරාම්ගේ මුරාදුග ගෙෆුල වර්ෂාකින් ඉවර මිස්කිතු का कुरे वे नमाज එහෙන්න බස් හරම් ෆුළු සරහත්තුග මක්කා හුරුමෙත්තරි कुरे බි සරහත්තුගේ තරේ कुरे वे නමාදු එනුන් සරහත්තතු कुरे නමාද වර සවා බොඩුවානේ එකොමස් එල්ලක්ක එක නාරා එල්ලක්ක අරානි තම කාබා වර්ෂාකින් ඉවර මිස්කි මේ ඉබ්නු උසයිම රහිමහුල්ලාහ විදාලෝ කරා ඒක දලීලෙක් ගොතුක විදාලෝ වනි صحيح مسلم عبد الله بن عباس كما روايه كاسوي انه قال ان امراه اشتكت شكوى فقالت اذا النبي مي انهنكو شكوى كوري وقالت من كان باي جيگن ان مدنوني ان شفاني الله
لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس لأن الله تمنى ببالي شفاء دبابية ندور ببناني تمنى دترك فانيكم ينقص بيت المقدس کا نماز قراوشين المسجد الأقصى دين فبرأت أنجميها شفاء دبيتنغل وجبالي ثم تجهز دين أنا تجار موني مسجد الأقصى دترك من فجاءت ميمونة دين ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قام كمانا تسلم عليها فأخبرتها وداعي كمانا سلام بدالو فمي خبر دباني ابني إوا خبر دبيما فقالت أتفرق كمانا بينم مي نيكو وداعنا بينم فلويما نيكو وداعتم كوريك مي أنهم مي أنني نبي سامي كمانا ميمونة أريها as ekhabar mideni tibanna nore daashe min naduru gunege naduru kuttu wattaka me baitul maqdis then faqalat then maimuna radhiyallahu anha me bidalwani ijlisi faquli ma sana'at kamana madkurashe edi chikkage innare komme naduru bande per kaachi kare komme furanaka wennete daanaka wennete wasalli fi masjidir rasul Nabi asal masjid ka namaz qurashe mane komen enaduru fute etranu des erma heo masjid ke mi mita qurashe fa inni ehni tiban adu ehime sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi asal hadis qurat adu ehime salatun fihi masjid ka qore namaz afdalu min alf salatin masjid ka qore namaz qore enha askuna ituru wegembe فيما سواه من المساجد هي مسجد فيها إلا في مسجد الكعبة كعبة مسجد فيها بتاعك نقطة كي مسجد الكعبة كعبة مسجد نون عندتو دوركوي كعبة مسجد كي كعبة الله يقولون واشاعين أريفور مسجد بتاعك صحابي كتفسير مي ترجمة مي وني بيفلا ekmana me riwa koro nabi asam hadis kurabi mi em ekelek faanu bas wala me nakol korani ekelek faanu vidalo ekam hadis kurabi kama masjidul kaaba fiyawai em gefulu washagen ehra miski fiyawai mitanga misking murad korani ei gefulu washagen ore miski kolkom adi sahih muslim ga waridon asay abu hurairah faraqo qala inna ma yusafaru ila thalathati masajid daturu bandegen daturu kurave alukame gotuka daturu bandegen daturu kurave ni tin masjid gash ye hadis baswole masjid al kaaba kaaba ge masjid wa masjidi dibankale ekwan ge masjid masjid nabawi wa masjid iliya ge masjid iliya ki al bait al maqdis iliya ei bait al maqdis ke name එම ඊලියා මිස්කින් මිතාගස් අවමගේ මවුදුව අපලේ නුක්තයකි මස්ජිදුල් කාබා ගෙෆුලුක වශයෙන් මිස්කින් එම ගෙෆුලුක මිස්කින් එයි වකි තනකේ විදාව එම ෂේඛ් ෆතුවායක වස්සලාගා ඉල්ලක නමාත්ක සවාබ ખાસ කරවෙනි ගෙෆුලුක වශයෙන් හොරි මිස්කිනස් ඒ මස්සලාග සවාල කරම ෂේඛ් එගොත ජවාබ දෙවවා පොනි إحنا مشي بداروني لكن الصلاة في مساجد مكة في الحرم كله أفضل من الصلاة في الحل إحنا مش حرمتك سرحدك أكبر نماذ بالثواب إنه سرحدك أكبر نماذ بالثواب بدو جنبه إيشاي بداروني مثالك ميهكو داتورو بندگن داتورو كفا ميدني مكة aziziyya gonna miskitaka e hadis gewude tim miskitaka nune daturu bandegen daturu koffa diyun jaiz nune tim miskitaka murad beterin al masjid al haram ge murad ei mule hormatteri kuraifawa sarhadduko maana kurvenya miyak mitaran daturu bandegen gos aziziyya ge miskitaka ina samamane nangol ko ban ek bismik bunawa kenwe ki ehen datur ko ko azizja ginde wene to shayidalwani bitage datur ko bandon huddawa tim miskitu ge wahage midakkani ehmema e tim miskitu ge hori sawab ge wahage midakkani tim miskitu ki miye
එහෙන්නමස් මක්කා හුරුමෙත්තර සරහත්තුක කුරේ නමාදුගේ ධර්මයා සවා බොඩුවානේ මේ හුරුමෙත්තර නූන් සරහත්තුක කුරේ නමාද විශාලක හුදේබියා නබි වසම් හුදේබියා ෆෑබ වඩාගෙන හුදේබියාගේ එබ්බා එයි හුරුමෙත්තර කුරේ සරහත් අනබ්බා එයි අල්හිල් ආදාගේ සරහත් හුරුමෙත්තර නූන් සරහත් නබි වසම් ෆෑබ වඩාගෙන හුන්නවනි හුදේබියාගේ හුරුමෙත්තර නූන් සරහත් හිසාබුග එහෙන්නමස් නමාද කුරම් බි මේකදේ කාණු haram sarahad mane hurmetteri sarahad bede wada gannawai bede wada gu sarahad ge namaz kuran kuram anekkaves e unnawani hama helluge sarahad demme ge ibn husayn midalwani embima ein deha koddeni sawab e sarahad ga bodiye ammu sarahad wara ekom me maanu kurwene godakos ei helluga hunnawa hurmetteri sarahad bede wada gannawani ellakka namaz ge sawab hodane ehmes muneida andot enno dekama e midenne imanaka soriga nafse nunge ennes algonda bodam mitiga listani ibn Usaym rahimahullah genwa emme asasi en nuktaki hadis ge nafsuga bayan kura masjidul ka'bah gefuluge miskite vidala en nukta ane nuktaki tim miskite kannodi daturu badegen tiu huddanuwane oy hadis basfuluga tim miskite gewaga bayan ko fengiruga al masjid al haram ay mule hurmatteri sarahad ekkum maana kure ko vejjiyam ein kommetene gamiha daturubadegen inas sama e sawab libene maneki huddawane makka ga hurmatteri sarahad komme miskite ga inas komme tanaga gosena alkom kurang inas enno ema ei tangola duru vismekko sheikh idalo e al muhim mihem masala ga moti ilmu ringe fatwa tawmuna feni ding shakinek mihayge te suwalen nu fedena go ei masjid haram diu enno adi miyak misala ka nugos te visnu ga adi ehem miskite ga namaz kuriyas ama era yaki sama jina ilmu ringe adi itibar hori bodde bepulu sadarbaga atwa comedy watwa sadi saudi kuri mufti shinbas watwa sebe ama hurmatte sarahad kure horiya namaz ke sawab diben ema allah ko fadlan terikam war bodokum masala ga benna mewdi eha ba war mihun datul qur'an ekgas Allah raad kurawiya adi miheka misalaka masjid haram tera namaz udeukum gawina me sama e sawab raad kurawiya libumuge ra'ayen adi dalilu sebur ilmu ring masultakum finna dingane miye hore ek ilmu ring ki jawab sawon tafsilukum men da kadati awon hune khulasa umna me masala ini beje ko baga al masjid haram muraduga ilmu ring bayan kura masulaki misalaka beplo sual Quran Quran ge bote Nabi sallallahu alaihi wasallam al masjid al haram al bait al maqdis uful layba eno ekre fa uful lewni makkah ande makkain bait al maqdis re uful lewni eme muli makkah masjid haram enu ngai miki jawab beplo bidalwani miki bote de riwayat ki Nabi sallallahu alaihi wasallam isra ge daturuflu fettevi hijr ismail ge terein hijr ismail ge gifulu terek bai em mideriwaye ekkurba ka mefulu bidalwani godeki nabiya sallallahu alaihi wasallam isra ge daturu fuluge waha ge kelek paana enge uni kelek paana ummu hani ge kologa gonnawani kos ummu hani ge kolo ekay paana fullai waha medenne baitul maqsad ge dewa ba riwayat hoy em mideriwaye ekkure godeki ummu hani ge kolo ekelek paana onnawani kon allah subhanahu wa taala khabar ekelek paana devi me ekelek paana ummu hani ge kolo bada gati hijr ismail ge teriya bada gati ma hijr ismail ge teren den baitul maqdis datur fet ei ek murad embi maawona gamukota masala moti warabod safafa den wada gannawa befulonna tangola fase wanaka neki beful neki rawi ki ati awmenteren wada gannawa shehu mutere gastibwa mi deroyet ba wada gannawa emma murad werinna tangola odaguwa gati ma enne mi sawon danna noktaygi ebbes miya ebbes dini ilmore ko shehekum gavis namada masjid haram diun ei ekotaka skokkem wanaka mennun kama eden diun ei warabod gohekkama ehen sima kokkenno em purwedi daagenne enno do ena misalaka dani miski ena daamber miski ta namaz ko em jebesmi munagara noti bekaru kam daanakenne ei munkarenno ei gohenno ena beenubani enage imanterikan ආදාන් මිස්කිතේ කරොත්තරේ කුරේ නමාද පර මා ඒනගේ ඉමාන්තරිකන් තාසාවේ මස්ජිද් හරාම් වෙන්න හිසාබ් ගෙම්මන්නාක නමාද කුරි මේ ජෙබිස්මි එක මනාකෝ කෙනවාන ඒක ඉන්කාර කුරේ ගෙන්නවාන අදක කොඩාමිස් කුරේ ගෙන්නවාන ඒ මස්සල ඔය ගොත මීහුන්න බයන් කොද්දේ නේ බිස්මි එක
مجبور كوري مكي غوتة كبري دكما دكوي إنسان جزواب بوس كنوان مي علم رنگ بسوة تمسلا مير الله سبحانه وتعالى على من هيو جزاء منبر قربا كم متى نماز بركم قوي نمس إيك دارما يا صاحب منبر قدباش هذا وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.